Weird, no? Pero ko. So guys, if you're wondering kung asa ko karon mag-vlog man ang tako. Pero grabe na gyud kalala. Wala ko kabulong sa buhaton guys. Please send help. It's been 8 days since they announced the quarantine. Always na lang ko naasa kong phone scrolling sa social media. Every time I go to sleep, na ako'y nightmares. But when the day came na grabing nagid kalala, apil na akong friends kakatakdan. Ina-try na ko mag-run, mag-hide. But, di na gid kaya.